Pidon kam nong shondur ne nong ringdur hakijing kawai jongpi ne kijing kendu sa kan mau jongpi pun shangi ngin pele mangi katkum kajing kwa jongpi kador gababit la kadai mensi ne menmin pranyo lai ariwei sau iwei Menangla ban pentelun bahaya gi kam jong parti VPP Hariboy lene ga kenhun jong gi samla VPP Hariboy pada kuju por ban lum ban lang ya gi samla jong anek district ban don hagawi ga kenhun ki nong ilam jong state youth wing VPP mentaka sing gi lahiar homesning Hariboy district nak banta ban pen scam ya ki nong kit kam jong youth wing Hariboy hagene gi jinglang ban pen scam ya ki nong kit kam ban ki nong ilam jong VPP youth wing Riboy lawan ban saki da ki MDC ke parti na Riboy gi bakantop ya UMDC ke mauti uba kenjo lang rangtong ubabat kumu deputy chairman ke KHDC UMDC ke omroy uba is naihing ubabat kumu EM in charge ke tenat fisheries UMDC ke umsning uba bandrekus nongsteng nominated MDC ha KHDC uba Matthew Makodo ki nongkit kam jong state youth wing ki bakantop ya uba marbut dekar ubari presiden uba Nathaniel Mauri ubari secretary lembat kiwai hagene kesengi ki nongilam jong state youth wing kila penskam ya barap bor makri kumu presiden uba agarlan dingsun kumu secretary lembat gidkhot na ki santli ki constituency ki bakantop laingut na gawi ke constituency kum gadak jong jing penskam mi kini samla banlong ki nong ilam ka VPP youth wing Hariboy district ki MDC na ngenik district kila pendeng dau sach uba don ya ka syap jong ka seng VPP Pak di komisi dan pun sama kita pun sama provinsi nasional bisa dieksekusi namun bisa melawan itu setelah itu saya sangat Dong berpau ke jesung rau nang boleh lah dari sumar nang kata menyelak ban pendap yang kam maka jengtu ke jengang nur jengka parti golong ba yang penyiar ka matre kam ba baju kupor kup ki kun samlah jengka dong ba katain rim hoi ngidon ke jengang nur ya ka ban tre khama ban wara yang dikelah haka imlang kasalang hamtam apo ke jenglam jong presiden barang ba jongi sa adan mila besaimot berkunjuru MP ibn burom jongi Dr. Regi Jesengkan kiba long minong yalam kiba mi syakmat nakabanta ban syakri nam tak rib kejai pendriu ngakenau nak away ke jingtho leng ba kawai ni ka poitri kasi ba tiong ba kami samla ba pitip sendo benjam don klur ban lam lenti panim kegerpeng ban bansa kanam bat haju kupor ru ngasngo banong bakum ki samla jong kadang jong kadong ba katain rim hoi ke jongi long banyi ni haban mi syakmat nakabenta ban syakri nam tak briu nyautrap kamtam ke juga poru nak benta jong Hariboy district ke jongi brokawai dengan kentui ke samla bagin long next ham kentui ni wei bagin long ketkam kamtam bagin long dan nak norim ban scam kamtam ini gisni bang ta long jingle kalau apeleng parti ke bagi dan ni ke norim ke ba pen bahaban penimpat ban pen bahabat ban pen keladur kang rek nong rim ba nakaliang jongi kum disamlang don ya ban kentu ke ba kadong ba thai Hariboy ke jongi di ke koi ke ba apa ban kentu ya ki para member ki para nong ketkam bekerja por ya ki kun samla ju dong ba thai Hariboy ke jongi ke long ba tongin teli baning ai ke jing kersan nang nishkmat ya voice of the people party nakabenta bakan wara ya bahagam ya to kajingan mu kidongi kalong ba po kajinglam joka parti hi brokawai
lomba nin pendep jadi kamram ke ba kinong nyalam ki petilenti ini pada keju poru lomba nin tray nak benta hamtam ban syakri nak benta kejelahi ke beriu nyautrap di Purawai. Pidan kam projector ban peni film ne pidan kam projector nak bentai ki awareness program jongpi pun singi ni ai wai shapi pran nyau lai wei kendai hendru ar nyau lai